Suke abantu abaningi emva kokusabalala kwesithombe saKhuzani noMthandeni. Ngibonani kuphinde kuphi la kufinyeka khona lo mbuso njengamanje kubingela yona-ke uMathinda wacela izintombi zomqomo namahlakha abanye zabaqomela imali ukuthi buwazi ngena kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la cela upressa wona-ke usubscribe button ushare uphinde ucomment okhulu nakho konke-ke uma usubscribe ayikho imali kuhamba kodwa-ke suke senza ukuthi kube wena oqala uthola notification uma-ke sikufakele ividiyo hamba phambili sakusabalele isithombe laphana-ke kuvele khona uMthandeni nensizwa ethi ayifane naye-ke uKhuzani bathegile abantu bethega iGcokama elisha baphinde bathega yena-ke uKhuzani base bethi-ke awu kanti nizenza izitha nje ngancane niyezwana emva kokusabalala kwalesa sithombe sensizwe bimina-ke uMthandeni efana noKhuzani. Ngicabanga ukuthi umlaleli wami eyibona nawe le nsizwa ukuthi impela netsako laphana likhona kwathiwa-ke kungcono utira siyamazi ukuthi uyaqonya wena leli tsaka lakho likhuluma amangane zakwethu le nsizwa ifana kakhulu noKhuzani yase-ke igqokisa okwakhe esingazi-ke noma uyena noma-ke akusiyena kodwa-ke uMthandeni uzokhumbula ukuthi indoda ehleli ifuna ukubukwa ngaphandle kokumosha isikhathi sakho umlaleli wami hlangana laphana kwi-comment section uphinde futhi-ke ungibambe kwividiyo elandelayo ungakhohlwa ukusubscribe ungilandele inkundla zokuxhumana-ke uthi @KusabalalaTV noma uthi @Mathinda Cebisi.